Inner line partner system sana hanbada lamda masuk civil society sing yawi dana basi minister na thonam dire na apil dogre civil society yaw sin bana la na sakwe yai haina ongdokre subna gi minute amaga second ni puni thoi khaktamak sattakiba Manipur Legislative Assembly akhanaba mifamna the Constitution 126 Amendment Bill 2019 ayaba अमसुंग कोसेम नलो बसई असु क्लास 12 के एग्जामिनेशन लादब फेब्रुवारी 13 की मार्च कुलम दो फावगा तोंगा तोंगा एग्जामिनेशन सेंटर स्वाब अमदा महिरो दिसि कुंट्रा हेंबन सोक्या समान कुलम ने हाइना मैम क्रमजरी दोनी एमबी पस इंपैक्ट न्यूज़ ने के थोक्सोम होजि पुंसा से पावई मरे पाउसिंग म्याम द पिजरी हंतक सनब हौख्रबा इनर लाइन परमिट सिस्टम ILPS सन हनबदा लमदम असि सिविल सोसाइटी सिंग याविदनबा सिविल मिनिस्टर नोंथोनम बिरेन अपील तौरदना सिविल सोसाइटी यावसन बना लाना सत्के कनी हाइना फोंदोखरे वाफम असि अयुन खेल नाइदना ई पाउगी लमदा थबक तोरिबा लमदा मसि पाउमी सिंगी पुनफम ओरिबा मणिपुर प्रेस क्लब की निपु मंगा सुबम पोकोमोन थोरमदा सि मिनिस्टर ना फोंदोखिबनी थोरम असि द सरुक यारदना सि मिनिस्टर बिरेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमसुंग इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाहना मणिपुर मियाम की कदाई फाउब थबक तौबगी हाइबसि ILPS ना हलकपसिना उल्लबनी मरमसिना हिरमसकी मतांगदा मखाताना ngangnabagi mathau tadre मणिपुर मियाम ILPS ना लमदम असि येलहोमी सिंग कनबा ngamgani haibasida singnaba amadi langtaknaba phawbiganu system asi sanabada pirakpa suggestion taramna okani hanana ILPS sanaba haukraba Nagaland Mizoram Arunachal Pradesh ka manana kudak thabak tawbadi awaba mayongnagani palibalenga kasina hiram asida khannaba midyeng sangduna airport Mau Ziribam Jasami Beyang Chinjol na singma pham singda check post hangduna khannaba thabak paikhat phawre mitop sanglapa madi thokibada hena kupna yengsinaba software fawba sadana kan honari miyamna pakatpa pokpiganu aduga atopa state ki miyam dasu kihanba tawbiganu maramdi ILPS na landamasi yelhomi sing soidana kan mangamlagani haibasi mayek singna pallibani tangai phadrabadi matam matamgi sanaba yenglaga sendok senjin tawuni haiki Manipur ki miyam da prevention leiriba chingnaba leiriba maduma mayam da isang toksabani karimata leibigano yang clearly government is committed as thabang na dum ule Bharat ki leiriba Prime Minister Narendra Modi ji amadi Amit Shah ji kaya miyam na committed to ge Manipur ki sigi damakta aisa thabang na ulabani sei da khoi ngangna bai mathuk tadre thabak to kamaina smoothly implement to bai da khoi kan honajari mayam ki suggestion mayam ki advice mayam ki pirakpa positive oiba pot khudima government matam puna makta tagani masigi damakta khoi grievance cell hangre telephone number khabar da hakre mobile number hakre anything email laikre any suggestion aduga matam gi semtok nabgi provision rules sida yauri aduna koi matam gi sarkar gi matung ina semtoga sana semgani haina masigi thajama thamjage amana aikoi yaringe civil society yawi gano implementation to matam da mayamna lana chakhigani versus chakhigani aikoi gi aidi policing da pau pibio law enforcing agencies sing da any backup lakpa get lakpa kan da pau pibio aikoi ne ta pairga tawbino Manipur Press Club ki mapokomon thoramasig mari leina na si minister nong thon bire na makhatana haikibada lamda masigi paumi singa I paugi lamda kathokli ba thona ba sing tharatuna I paugi lamdagi pothara ba paumi sing de piba pension gi senpam lo palising mari ki lo palising ni pandai hen gat lagani haina thaja ba wafam thamki hari senpam masi atuba matam da pina ba su hona gani haiki mamang da su hoker yauna paumi sing lam layeng bada mating oina ba thorang paikhat kre loina lamda masibu mangsil thana saukhat bada mating oina ba paumi sing na higher education gi lamda mai onsin biu amaromda paumi sing gi colony gi mafam ningchina thamna ba athuba da sambal khana ba sumari leina ba singda pautak pige haina fondoki lising nipan du di sungsoi na thuba madam da madu pina na ba tawrani haidana adu mai tawjaramage cabinet na approve targa law department da betting gi leibine adu law gi du soi adum horen ai hajarage maramdi paumi gi isin nauk sin wabi diba tawbi diba mayam ai khoi respect tawjai press club ki siga mari leina ai mayam media gi isin nauk sin leina appeal tawjaning base khoi development lom da khoi khitang base focus kar pi rasi ai khoi irang na dum tawgina atai state ai yong na asang go si yeng biu ne yam sathi na mang da sat khre bai khoi da gi mang tharaga Tripura ayogre akhoi gi state sin ai khoi che khoi masen confusing stage amada leibadong amaga pangsai da chainaraga leire sidagi akhoi kitang nanthokpo yabrong tung yenganinge I mayam da akhoi gi ngasai revenue state revenue laitana akhoi kamaina development mang chatkani lambi afaba kamai semgani kamaina thong elevated highways kamai sagani tunnel kamai khotkani kamaina afaba university linkhatkani karamba kamaina afaba school da khoi isa sing thagani sigi pon mayam se akhoi adomda ira ama akhoi haurasina idi ano sai lakpa se appeal tawningi
ngasi phangkiba Manipur Legislative Assembly ya khanaba mifamna the Constitution 126 Amendment Bill 2019 da ya pikre Assembly mifam hek haubaga si Minister Langthon Birena hangdat pangthokiba Parliament kining tham mifam na pass tawkiba the Constitution 126 Amendment Bill 2019 ratified tawsi haiba wafam pukhatki loinena mifam adu saruk yariba member pumna bakna mod amma toina fast tawki loinena mifam matam kaktani yaitoki banbe abadi ngasi sataki pa Manipur Legislative Assembly ya khanaba mifam aduna karimata khanaba tawdana the Constitution 126 Amendment Bill 2019 ayaba piki ngasigi mifam adu sumnagi minute amaga second nipuni thoi kaktamak sathaki Kosem na class 12 ki higher secondary examination 2020 laliba February taramari tigi March kulum doi phawa tongan ba examination center samag amada mahiroi lesing kontra henma na sarukiyadana pangtholagani haina Koseng chairman Dr. L Mahendra na lauthorakli Bauparada laiba Koseng office ta pangthoki pa mising unaba amada Mahendra na makata na hai tongan ba stream ahum science arts amadi commerce ki mahiroi lesing kontra henma na sarukiyadana pangthokadoriba examination ase thamagi manungda evaluation ki thabak pumbaloi sinduna lauthokani haike masigi dabak mathau taba training workshop sing pangtokle makata so wat pa discussion amadi workshop sing so pangtokna sem sabalori haike loinena Kosem na loba class 11 ki examination so tonga stream ahum ki mahiroi lesing kontra ma to henma na sarukiyadana February 13 ki March kuntaruk phawa pangtoklagani haina mahana makata na haike Higher secondary examination say 12 class examination haina riba si handaki lakadoriba February ki tarik 13 dagi hauraga March ki tarik kulumdoi da lotion jagani mamang dagi su hana dagi su adum tawduna lakpiba akoi gi government gi department say for example Department of Education Home Department Library singna parkhak singna lakpa matamda masi akoi gi lamdam sigi isa isugi tungi punsigi ni khanbiduna angam mamateng pangbiduna tawbinuda asum lakhibani handaki parkha sidasu hanagi matawgumna kadai kari soigi dage haidana pangbirakani haibase akoi council gi achet pat thajabani State asid ahan boina school session holdringai gi mangoina na mahiroi singna school textbook sing phangana bagi pandam da district sing ZEO sing da ahan batang ki oina academic session 2020 da tamna ba class 1 class 8 public school textbook sing education minister TS Radheshyam na yantokre samagra shiksha Manipur sindra baw frada leba SSA ki office ta pangtok pa school textbook sing adu yantok pagaloina na school textbook sing adu district sing ZEO office sing da pukina ba flag off tawbi ki thalam da minister na makata na hai Andak ahan boy na mahiroi sing school textbook sing matam sana panghanba ngamba si asoba estimate na mani HBI state as the palibilang akasin education sector da hiram kuding makta matam nasunaba maungda hena kumang sausin na pagana batapag thorong kaya liya palay na paikali makataran so pakat kikani masida education department ni official sing amasong staff kuding mana cooperation pibina si haiki Masigi taramada da minister na ahan batangkag ki na allocation tokpa Imphal East amasong Kamjong district ki textbook sing mari lainaba singtha kusinaki अखोई बजेट क्रमाइन तौरगा अखोई स्कूल लीडरशिप सिंगसिदा पैसा खतम पीरगा मोई खरेन हाबनबगी अखोई बजेट सि कई मियाउदे लाइरिक की क्वालिटी हेलनगे इंडिया को मेने पिरा को खरे सिगा तुम डिपेंड तोंग ले अदो इदि अखोई ना बजेट खरा लाइरिक प्रिंटिंग के खरा हाबा याबरा टू इंप्रूव द क्वालिटी फॉर मेकिंग द बुक्स अवेलेबल ऑन टाइम इन टाइम ले नबी अदु तो याबरा गोम वला के पैसा याउदे गोम यादा मदु की बजेट प्रिपेयर तो कान अखोई Commissioner Sahib later, ado finance ki later ko yam tanar kanta. We have to assert, I honorable chief minister, finance minister so hai gani, ado honorable member ani imsiyaw bire. Pozawat pa hap na ba, adagi infrastructure ki fund hap na ba. Ado kanda akoy improvement lakado ne. Ado akoy loke ado mayam sumadu kara propose to biro. Laliba January di pa da India pumiko na Central Trade Union tara amadi Independence Association kaya na General strike tawutari basida Manipur da base taw trade union amadi employees sing na sumakpong pana sokat kani haina laukto kre baw parada leba BSNL employees union gi office ta pawmi sing una ba All India State Government Employees Federation gi secretary Purozit like yengbam na haiki bada laliba January ni pan ta pangto kadar ba Manipur yauna lebak pumbu yoina trade union central amadi state employee association sing yoiba general strike asi lebak asi yoina revolutionary movement amawai gani General strike asi maruina center da hojik leriba BJP ni losi malanga kasi neo liberalism policy laiba kasi senmil on chenjau pai pa mioi khara khakta da sinaba madi kana ba pipi ke sana kanona sibu yaning da phongdok thana sathaba yaning da khong thang ni
All India protest asida state asida led by All India State Government Employees Federation, BSNL Employees Union, All India BSNL Association Manipur, Indian National Trade Union Congress, Manipur Government Services Federation, All India Trade Congress, Center of India Trade Union Coordination Center, United Trade Union Congress, Hind Mazdoor Sabha, All India United Trade Union Center, Yon Independent Federation amadi Association mapung phana sagatnaba sem sabalore. January ni phana si state asigi oina holiday oirabasu general strike asi mapung phana gani haike. इंडिया की वर्कर्स सिंह कर्मी सिंह कर्मचारी सिंह मैम सिंह से एम्प्लॉइज मैम सिंह से मसे अवाब खुदों चादो मैम सिंह से मद एड्रेस तौननबा मसे एड्रेस तौननबा अखाकप लेतना लाउन खोंगन तौगनी यूनाइटेड फोरम अमोइना ऑल दिस ट्रेड यूनियन की लीडर्स मैम देन एम्प्लॉइज की एसोसिएशंस ऑर्गेनाइजेशंस मैम पुल्लगा मसे सगोब्रब थोई मसे याउदना अखोगी लाइफ अखोगी फ्यूचर अमदी द नेक्स्ट जनरेशन तुंगी मिरोल की लाकदरो मैम सिंह से कलहोनबा होना बिद्रगदी our future will be very much doom mamjhalak pi phemna lakadabo madu gi damakta akoina abaji phongdopani adu maruina masi January gi 9 gi all India gi strike bharat pumagi bharat ban gi pot bharat hartal gi pot bharat ki agitation gi pot masi desida kanna actively involved tawani KCP People Work Group na Standard Over Higher Secondary School da thamliba thing masi komthok pinaba United People's Welfare Association amadi langtabal kunza wang lai kai mera pai Welfare Association ani na zero lamada apil torki school asida laibak tiba thodo ama thokhiba du ki matangda asumaran puthona ba lai kai asina mating pangdra lagri miyang ya pam matung ina case asisu CBI da thikan ba asida su angam mating pangani adubu lai kai asigi koi bada leiba light line ba mahiro kaya di school asida thabak tawduna hinjari ba mari leina ba mioi kaya asigi khanbiduna athing basi komthok piu haina zero lasina makata apil tawri Kawai Purupu Matanaba, Honabagi Matakta, Gangai Komaibu Kawi Puruptaki Munanaba Honariba, Jalearo Union, President Amu Kamai, Matam Supuko in a Kawi Purupna, boycott Taurihana Manipur, Kawi Union, President Dr. K. Hira Kawina, Lautokre, Wafamasi, Manipur Kawi Union, All Manipur Kawi Women's Organization, Amadi, Kawi Samiti, Manipur Punasindana Kasamton, Kawi Community Holder, Pantokepa, Pawising Unaba, the Haikibani. Dr. Hira Namakata Haikibada, Tasiki Panida, Jaliaro Union President Amu Kamina, Mediada, Gangai Komai Mari Lena, Pondoki Wafam Adu Kabi Purpna Yabangamloi, Gangai Asi Kabi Purup Kaktaki Kumaini, Jaliaro Hyper Furvasida Kabi Purup Yauti, Maramasina Amu Kamina, Makatana, Gangai Komai Asi, Munab Honarak Life Lepkadabani, Kariguma Makatana Mahana Kabi Puruki Mayok the Lay Rabadi, Legal Action Power Labuni Haiki, Amaronda, Manipur Minister na, Sai Sidiki Hautuna Gangai Komai Asi Manipur Kabi Union, the Sinar Basi Kabi Purup Nataramna Oi. Mianasu, Lalaba January Nipanda, Saubung, Kawi Kulapangtoka, the best level Gangai Festival, Sida, Sarukapio, High Kilonina, Namidasida, Trade Unions in India, Pum, the Coribas General Strike, Assisu, Kumayasi, Yabalakba, Mu, sing the day, Komtopio, High Key. Gangai Sigi Matanga, Jerenglon Togodabani, Haido, Kabui Purupti, Jerenglon the Yaude, Naga the Su Yaud Rabani, Yun Segi Chepong Amada February, November 15. 2018 da phongki ba chepong aduda kabui purup yaudrabani kabui di kabui oina sengne manipur da hingjagani manipur gi asengba indigenous ni mahana 20 january gi mamangi kumai 2019 da kabui purup che poimai longmai na singre replace tokre haibdo aran bani mahak fundamental right khangdrabani mahakpu ekoi kabui purup mayam sina condemn tawi matung da mahak na tawbatar de mahaki mathakta legal action logani Maitei Puya the Sana Mahi Lining, Matang the Miam the Wakal Tahan, Mipama Wangu, Nongyai Kong the Pangtokre, Mipamadu in that lining Punsin Beloop, Kangli Pangna Sindra, Pangtokpani, Mihamadu the Puya the Idamba Singabadi Tungi Mirola, Tawada Basana Lonsat Singimatang the Kananaki. Kumsalisini Taramarida, Nabi Wiki Kai Kumnaba Mangan Labamatunda, Mihatina, Hatok Piram Labi, Yaripo Korom Matak Lakai, Lorem Obi Ranjita, Mihata Senari Bamui, Serak Piu Haida, Minister Unaba Sangabamu Sing, Una Laktabagi Home, like the Viki Mapuro, even a pen of a Fondorclay, Enamaskimatan, and Siba Parada Leba, one came Assembly Constituency, MLK, Megason Ragiket Mama, the Pangtokiba, Baumissing Unabab the Lake Drabaki, Mapuroba, El Local Nahai.
ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯨꯝꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯆꯠꯊꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯇꯔꯥꯃꯔꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯇꯛꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯦꯂꯤꯕꯣꯝ ꯁꯥꯕꯨ ꯕꯦꯜ ꯄꯤꯈꯤꯕꯁꯤ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯦ ꯏꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯅꯤꯄꯥꯜꯂꯛ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯇꯛꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯎꯅꯕ ꯆꯪꯂꯨꯕꯗ ꯎꯅꯍꯜꯂꯛꯈꯤꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯑꯦꯝ.ꯑꯦꯜ.ꯑꯦ ꯀꯦ ꯃꯦꯘꯆꯟꯗ꯭ꯔꯗꯁꯨ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯅꯕꯁꯨ ꯉꯁꯤ ꯃꯁꯥꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯇꯛꯁꯤꯜꯂꯝꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤꯅ ꯆꯍꯤ 3 ꯐꯥꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯦꯁ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯏꯁꯦ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯋꯥꯔꯝꯒꯗꯕꯗꯣ ꯏꯆꯥ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯗꯕꯁꯨ ꯁꯦꯝꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯐꯤ ꯐꯖꯒꯗꯕꯁꯨ ꯁꯦꯠꯇ ꯑꯗꯩ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯀꯦꯁ ꯀꯦ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯕ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯅꯤꯔ ꯆꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯣꯏ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯅꯣꯡꯖꯨ ꯅꯣꯡꯖꯥ ꯈꯥꯛꯇꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯔ ꯅꯣꯝꯃꯒ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯁꯦꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯔꯕ ꯑꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯇꯦꯡ ꯈꯔ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯣꯅ ꯑꯩ 2015ꯗꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯎꯅꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎ ꯀꯔꯤꯝꯇ ꯇꯧꯕꯤꯗꯅ ꯂꯩ ꯉꯁꯤ ꯑꯋꯥꯕꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯕꯦꯟꯗ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯊꯝꯃꯤꯕ ꯏꯕꯣꯝꯆꯥꯕꯨ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯦꯁꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯤꯌꯨ ꯃꯊꯪ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯋꯥꯔꯛꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯊꯣꯉꯥꯝ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯥꯖꯤꯅ ꯃꯤꯁꯟ ꯐꯣꯔ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯏꯝꯄꯥꯋꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯥꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯀ꯭ꯔꯥꯐꯠꯁꯃꯦꯟ ꯃꯤꯇꯥꯛꯀꯤ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡ 20ꯒꯤ ꯀꯦꯂꯦꯟꯗꯔ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯕꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯧꯖꯔꯤ ꯕꯨꯂꯦꯇꯤꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯄꯥꯎ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯃꯤꯁꯟ ꯐꯣꯔ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯑꯦꯝꯄꯥꯋꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯥꯟꯁ ꯑꯦꯟ ꯀ꯭ꯔꯥꯐꯠꯁꯃꯦꯟ ꯃꯤꯇꯥꯛꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯅꯧꯕ ꯆꯍꯤ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡ 20ꯒꯤ ꯗꯦꯛꯁ ꯀꯦꯂꯦꯟꯗꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯜ ꯀꯦꯂꯦꯟꯗꯔ ꯋꯥꯔꯛꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯊꯣꯉꯥꯝ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯥꯁꯤꯅ ꯔꯤꯂꯤꯖ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯖꯦꯟ ꯊꯣꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯦꯂꯦꯟꯗꯔ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯔꯤꯂꯤꯖ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯀꯦꯂꯦꯟꯗꯔ ꯔꯤꯂꯤꯖ ꯇꯧꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯋꯥꯔꯛꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯊꯣꯉꯥꯝ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯥꯁꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯁꯥ ꯍꯩꯔꯕ ꯍꯦꯟꯂꯨꯝ ꯍꯦꯟꯗꯤꯀ꯭ꯔꯥꯐꯠꯁꯀꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯥꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀ꯭ꯔꯥꯐꯠꯁꯃꯦꯟꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯄꯨꯈꯠꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯃꯤꯁꯟ ꯐꯣꯔ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ empowerment of traditional artisans and craftsmen mitak paikhatkibani mission asina larba artisan amasung craftsmen singbu hingnabagi lambida chauna mateng piba ngamlagani hauzik mission asi makhada masak naiba potok sing potok pangamle potholiba potok sing asina india ge state amadi atopa laibak sing ni lakpa lam koiba singda manipuri maramda hena khanganba ngamlagani haike market place ama sembira maximum number of akhoi pot yon mangame ge magi leriba kanodo akhoi ikane socio economic kanoji hengala laga magi livelihood to hengana bagi pandam da akhoi ngasi akhoi kanosi calendar ji phongjabani aduga leriba calendar sina ngasi di akhoi mafam khuding to publicity tawrani adu lona part of the exploration of all the products akhoi gi under metak this hari bache masi miyam da hena asumasa khangba aduga tourist natraga atopa abroad gi leba akhoi gi leba indian akhoi countries gi tourist aduga action and tourism mayam lakpache sidasu akoina masigi manipur se siguma kano mafam amani haibse koin ngasi takpa mitak si calendar phongusino hena takpa da mating pangani haibse wapung khara thamjar tension jage Punsi Marup Welfare Society Langol Punsi Longna India Manipur Parliamentary Constituency ki MP Dr. R.K. Ranjan Butaram na upagi thoramama Langol da pangthokre thoramade da MP Dr. R.K. Ranjan na Punsi Marup na paikalakpa thabak thoram singbu sing thabag na society asina makata na satrakpa thabak thoram sing da su MP ki maike ri anga matin pangani haike Naha oirabasu ahal oirabasu larik yapna haiba haitaba thidana sinpham amma pairiba mipum khudimangna sinpham khudimak the professional oiba thabak sunaba hona biu haina babon technical and skill development BTSD private limited ke chairman Naurem Nabaschandra namia da afil tawkre wafamasi BTSD nasindona pangtok patare lak supa batch ki oina tongan ton ba threat sing da mai paglaba mairu sing da certificate yen thokpi thorap pang pongdokhibani BTSG na sindra lamchang lamdeng khono dalaiba BTSG ki campus ta pangtok patharam adada Nabaschandra makhata na hai hoziki matam asi thabak suri bani haiduna pangsu da suba matam adu oidre sinpham amada haiduna paiduna thabak suri basingna professional oina thabak sudrabadi mina pam dabagi matakta sel tongi phibam phagat pangam loi haike Manipur sida isa na lari hairagasu lari haitragasu aikoi economy sound oinabagidamukta aikoi thabak suba darkar yamna maru oi haina logjai mipum khodimak isana thabak suningagasu isagi thabak sunangai profession and haitragadi suba ngamoidaba mayamdu masi aigi center sida training piraga ma na chana ba trade electrician plumber mason front office na chimbosi mayam se kon piraga masana masa thau pijana ba panam thamjabane maramaduna aikoi manipur da leriba iramdam da leriba youth singje maru oina thabak thibada aikoi
matam mangaga economy wabagi hainabi thadosi aikogi society da ngasi lairiba miyoi singsi ayamba chama da chama thab hairaga chu suning dabagi hainabi ama aikogi lai masidi aikoi punamak masid ngasi aiban namisdagi youth sing da masid thado haningi India की होना मेडिकल अमद इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन थागत महिरोई सिकिदब ममिंग सलब कोचिंग इंस्टीट्यूट तक्षशिला की अनव ब्रांच अमा थांगै डीएम कॉलेज रोड ngasi hangdokre तक्षशिला इंस्टीट्यूट की अनव ब्रांच asi तक्षशिला की कोऑर्डिनेटर संजीव चाकीना मणिपुर हान बोइन hangdokki bani ngasi की ब्रांच hangdokki थरम अदुग मरि लेनेना तक्षशिला इम्फाल ब्रांच की ब्रांच हेड मनोरंजन नौरेम हाई इंडिया की होना ममिंग लेरबा तक्षशिला इंस्टीट्यूट असिना ngasi फावबदा इंडिया के स्टेट तराहुंदोइदा ब्रांच कुंतरेट hangdokna तोंगान तोंबा डॉक्टर अमद इंजीनियर लिसिंग कुदमा की मथक पुथोप ngamkhre Manipur ko inasu ngasi hangdul ba branch asina landa masida atin ba matang manungda anong ba doctor pa engineer kaya mas puto pangam lagani hangdul ba institute asida medical ama engineering examination thakat ba mahiro singi khakta datana class 9 ge hodan class khudi magi mahiro sing takpi tambi ki course sing so hang lagani haike Manipur ki koi ki kano se khalma ki koi ki selection ki chang se aduk matik neme maram di koi ki kano sing yam no wale koi ki je koi ki techniques curricula se yam wale ano koi na taksila ki faculty sing se masama koi ki IITs doctors ngata ne ano masim mo koi ki techniques ma ano ba koi ki hana phang da ba Manipur da phang gidriba ano ba teaching methodology acho ano ba techniques ma purduna je koi taksila lak se bne no koi ki Manipur ki angang sing da Manipur ki chhatra sing da koi ki aduk matik medical engineering da selection hengkat na bagi pandam da koi taksila je imphal hang jaban Battery puthokpada India da maming lerba Excite Industries na an boina puthokpa Excite Neo haina mington ba e-rickshaw mangasi Radian Group ki unit ba oriba Radian e-ride da launch tawkre harbe e-rickshaw asi airport road ki gari awang lai kai da leba Radian e-ride ki showroom da special projects Excite Industries Limited ki senior general manager Kanat Sanyal Radian e-ride ki brand ambassador actor Gurumayum Boni Sarama amasung Radian Group ki managing director Nepram Romeo na launch tawkibani electric की रिक्शो की पॉपुलरिटी से नोम नोम की हेंगलक पसे उरे यम नुआइबा मनी मसे मरोइना मणिपुर गुम्बा इकोनॉमी की अदुगा एनवायरनमेंट दा नोम नोम की सोशल लकपगी अवाब लेरिबा स्टेट सिदा अदो होजिक अनौबा गाड़ी अमुक लॉन्च तौरपा हानगी सिदगी हेना पंपांगन कनबा गाड़ी अमुक लॉन्च तौरपा मसिमा सु अमुक लाइबक फबने अदो अनौबा लॉन्च तौरिबा गाड़ी से mayamna soidana pamba aduga Manipur gi economy ga soyamna chunaba mo hoini na khanje Thobal District VDF Welfare Association and District asigi manung dalaiba VDF ke subol amasung I arunda welfare fund gi lopal sing kun mga mating pangkre thoramatu da saruk yaki ba Thobal District ki additional SP law and order the sorts in the high VDF personnel singa amana ma mating pangna lawri ba thodang asi puning thogani ngai ni haiki Thobal District VDF Welfare Association ki wagang loy Santos lingma pam na haiki bada VDF personnel singna pungkun mari sumna Manipur Police Manipur Rifles IRB ki tadana duty torga su legang na piri kusuma la sida peningai oide haiki VDF sikpundam thabana saukhat pa thong manaba kunai ama semangam loy masida lenga ki mijeng sanghaning haiki panba yabadi VDF ke subol masagi anaba badi operation tawduna lady bani amasung I arunna accident tawduna soktuna lady ba personnel ngaktani Association is high about indiscipline or about Tokum talked about Tokuxing, being maintaining law and order or traffic management or be Masi cartel Dongnaba. One of you, a quick side issue, disciplinary action, Matamatamdi, absentees in the country, any high about misconducting the Colonel Okazavani, Thailand, Subaru Biro. Labiriba, Lenga Asina. MRARB Dona Nasi Kayumba Ibadi Christmas Lakumatamda Maiti Sing Chaku Lakumatamda Muslim Sing Lakumatamda Ibiba allowance advance PSC Sumlava Kumai Lakumatamda advance PB Wahindana Nasigalenga Sida Thobal District Video Welfare Special Committee Kaksing District Video Welfare Sagi Mike Unit Sinjari Lan gilai pe imoino ira thoni namit lakpada se minisa no thona pire nami am de ka pausel pirakli ma ke pausel da hai namit asina lakpada landam sida sa ba thakpa wathaba nunga yai phaba chaukat pa nungsina ba purpoi da sanu hairi Works in Itaran thini panba lan gilai pe imoino ira thoni namit lakpada Works Minister TSB Swajina su mi am de ka pausel pirakli Minister thadar pa sero laman hai
ꯂꯟꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯏꯃꯣꯏꯅꯨ ꯏꯔꯥꯠ ꯊꯧꯅꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯕ ꯏꯪꯊꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ CAF and PD ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯔꯥꯝ ꯁ꯭ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯏꯃꯣꯏꯅു ꯏꯔꯥꯠ ꯊꯧꯅꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯌꯥꯏꯐ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯔꯛꯂꯤ ꯏꯃꯣꯏꯅꯨ ꯏꯔꯥꯠ ꯊꯧꯅꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯀꯃꯤꯇꯤ MPCCꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯑꯣꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣꯅꯁꯨ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯌꯥꯏꯐ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯔꯛꯂꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯟꯒꯤ ꯂꯥꯏꯔꯦꯝꯕꯤ ꯏꯃꯣꯏꯅꯨ ꯏꯔꯥꯠ ꯊꯧꯅꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯋꯥꯊ ꯄꯥꯗꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯏꯃꯣꯏꯅꯨ ꯆꯥꯍꯣꯡ ꯉꯥꯍꯣꯡꯕꯤ ꯏꯃꯥꯕꯨ ꯊꯧꯅꯤꯖꯕꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯋꯥꯛꯆꯤꯡꯒꯤ 12 ꯄꯥꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯒꯥꯏꯈꯥꯡꯉꯝꯅ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯌꯥꯏꯐ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯔꯛꯂꯤ ꯏꯃꯣꯏꯅꯨ ꯏꯔꯥꯠ ꯊꯧꯅꯤꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯥꯍꯣꯡ ꯉꯥꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯠꯇ ꯄꯥꯗꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯒꯥꯏꯈꯥꯡꯉꯝꯅ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯏꯃꯣꯏꯅꯨ ꯏꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯆꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯌꯥꯏꯐ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯔꯛꯂꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯟꯖꯤꯟꯕ ꯈꯨꯜ ꯀꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯃꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯕꯨ ꯚꯦꯛꯁꯤꯅꯦꯁꯟꯅ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯂꯩꯅꯥ 8ꯇꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯐꯥꯏꯗ ꯃꯤꯁꯟ ꯏꯟꯗ꯭ꯔꯙꯅꯨꯁ 2.0ꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟड ꯐꯦꯖ ꯉꯁꯤ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯣꯔꯦꯒꯤ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ L. ꯃꯅꯤꯀꯥꯟꯇ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯃꯣꯔꯦꯒꯤ MO ꯏꯟꯆꯥꯔꯖ ꯗꯣꯛꯇꯔ K. ꯁꯥꯟꯇꯤꯀꯨꯃꯥꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯏꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ K. S. ꯒꯣꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯃꯗꯤ 24 ꯁꯨꯕ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯀꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯁꯩꯇ꯭ꯌꯔꯟꯖꯟꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯕꯤ ꯃꯃꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯤꯛꯂꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯆꯍꯤ 2 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯗ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯤꯐꯥꯏꯗ ꯃꯤꯁꯟ ꯏꯟꯗ꯭ꯔꯙꯅꯨꯁ IMI 2.0 ꯔꯥꯎꯟ 2ꯒꯤ ꯇꯤꯀꯥ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯉꯁꯤ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯆꯠꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯇꯤꯀꯥ ꯀꯥꯞꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯗꯨ ꯆꯥꯟꯗꯦꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯈꯦꯡꯁꯣꯏ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯛꯄꯤ ꯀꯥꯔꯣꯡ ꯕ꯭ꯂꯣꯛꯀꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯇꯤꯝꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯁ ꯁꯤꯡꯆꯨ ꯀ꯭ꯋꯤꯟ 2020 ꯈꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯄꯨꯟꯅ ꯀꯣꯟꯇꯦꯁꯇꯦꯟꯠ 13 ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯕꯗꯨꯗ ꯀꯣꯟꯇꯦꯁꯇꯦꯟꯠ 3ꯅ ꯋꯤꯅꯔ ꯑꯃꯗꯤ 5ꯕꯨꯅ ꯁꯕꯇꯥꯏꯇꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯟꯈꯤ ꯂꯦꯃꯥꯏ ꯗꯦꯂꯤ ꯗꯦꯖꯤꯅ ꯋꯤꯅꯔ ꯑꯣꯏꯈꯤ ꯅꯩꯍꯣꯏ ꯁꯤꯡ ꯆꯣꯡꯂꯣꯏꯅ ꯐꯥꯔꯁꯠ ꯔꯅꯔꯁ ꯑꯞ ꯇꯥꯈꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯚꯦꯂꯦꯟꯇꯤꯅꯥ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯔꯅꯔꯁ ꯑꯞ ꯇꯥꯈꯤ ꯕꯦꯁ ꯀꯦꯠ ꯋꯥꯛꯇ ꯁꯅꯥꯂꯦꯝꯕꯤ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯕꯦꯁ ꯐꯣꯇꯣꯖꯦꯅꯤꯛꯇ ꯅꯦꯟꯁꯤ ꯈꯨꯃꯟꯊꯦꯝ ꯕꯦꯁ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯂꯤꯇꯤꯗ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯝ ꯎꯔꯃꯤꯂꯥ ꯕꯦꯁ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟꯗ ꯂꯥꯏꯃꯌꯨꯝ ꯁꯔꯣꯖꯥ ꯗꯦꯕꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯕꯦꯁ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯔꯗ ꯔꯦꯅꯣꯟ ꯗꯤꯖꯥꯏꯅꯔ ꯀꯔꯟ ꯊꯣꯛꯁꯣꯝꯗ ꯄꯤꯈꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯏꯪ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2018ꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 30ꯗ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯑꯣꯗꯤꯁꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯀꯣꯟꯇꯦꯁꯇꯦꯟꯠ 25ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 13 ꯈꯟꯒꯠꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯑꯁꯥꯀꯤꯔꯟ ꯀꯣꯟꯁꯝꯅ WEAA India Awards 2020 ꯂꯧꯔꯛꯂꯦ ꯉꯔꯥꯡ ꯖꯥꯏꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯗꯝ ꯔꯦꯖꯣꯔꯠꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ WEAA India Awards 2020ꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯠ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯅꯥꯒꯥꯃꯄꯥꯜ ꯄꯒꯣꯏ ꯁꯪꯒꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ RK ꯄꯕꯤꯇ꯭ꯔꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤ ꯑꯁꯥꯀꯤꯔꯟ ꯀꯣꯟꯁꯝꯅ ꯖꯨꯝꯕꯥ ꯑꯦꯟड ꯐꯤꯠꯅꯦꯁ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯔꯒꯤ ꯐꯤꯜꯗ ꯄꯤꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯑꯦꯝꯄꯥꯋꯔꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯊꯤꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯁꯦꯔꯦꯃꯣꯅꯤ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎꯗ ꯇꯣꯡꯕ꯭ꯔꯝ ꯁꯨꯕꯣꯜ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜ T20 ꯀ꯭रिꯀꯦꯠ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯠꯇ ꯅꯞꯁꯥ ꯈꯥ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯁꯤ ꯌꯨꯠ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯂꯪꯊꯕꯥꯜꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯨꯡꯗ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯀ꯭रिꯀꯦꯠ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ 5ꯁꯨꯕ ꯂꯤग्ꯇ ꯇꯣꯁ ꯉꯝꯈꯤꯕ ꯅꯞꯁꯥ ꯈꯥ ꯏꯝꯐꯥꯜꯅ ꯕꯦꯇꯤꯡ ꯍꯥꯟꯅ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯃꯦꯆ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯄꯤꯕ ꯑꯣꯚꯔ 10ꯗ ꯋꯤꯀꯦꯠ 9 ꯇꯨꯔꯒ ꯔꯟ 152 ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯈꯤ ꯏꯅꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯚꯣꯒꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣꯅ ꯔꯟ 55 ꯂꯧꯈꯤ ꯃꯦꯆ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯕꯦꯇꯤꯡ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯑꯣꯁꯀꯥꯔ ꯄꯥꯎꯅꯥ ꯀꯩꯊꯦꯜꯅ ꯃꯦꯆꯀꯤ ꯑꯄꯤꯕ ꯑꯣꯚꯔ 10 ꯌꯧꯗꯅ ꯑꯣꯚꯔ 18ꯒꯤ ꯕꯣꯜ 5ꯗ ꯋꯤꯀꯦꯠ 10 ꯇꯨꯔꯒ ꯁꯨꯞꯅꯒꯤ ꯔꯟ 119 ꯈꯛ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯃꯦꯆ ꯑꯁꯤ ꯅꯞꯁꯥ ꯈꯥ ꯏꯝꯐꯥꯜꯅ ꯔꯟ 10ꯗ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯕ ꯉꯝꯈꯤ ꯃꯦꯆ ꯑꯁꯤꯗ ꯅꯞꯁꯥ ꯈꯥ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯑꯣꯜꯔꯥꯎꯟꯗꯔ ꯚꯣꯒꯦꯟ ꯔꯟ 55 ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯤꯀꯦꯠ 2 ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯆꯀꯤ ꯃꯅꯥ ꯐꯪꯈꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯚꯦꯇꯔꯥꯟ ꯀ꯭रिꯀꯦꯠ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯀ꯭रिꯀꯦꯠ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ 5ꯁꯨꯕ ꯂꯤग्ꯇ ꯑꯣꯁꯀꯥꯔ ꯄꯥꯎꯅꯥ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ YWC ꯂꯪꯊꯕꯥꯜ ꯑꯅꯤꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 9ꯗ ꯂꯝꯕꯥ ꯇꯧꯅꯔꯒꯅꯤ ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥ ꯁꯨꯕ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ ꯕꯣꯏꯁ ꯏꯟꯇꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟꯠ ꯅꯦꯔꯣꯀꯥ FC ꯁꯉꯥꯛꯄ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯈꯨꯃꯟ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯑꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯇꯔꯐ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯂꯤഗ് ꯑꯁꯤꯒꯤ 18ꯁꯨꯕ ꯃꯦꯆꯇ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯐꯣर ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯁꯗꯔ ꯍꯤꯜꯁ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯂꯥꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯑꯥꯏꯗꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡ
di match adu sanana balaki match asida sanaba laki draba football for excellence academy sadar hills ki team adu da all manipur football association yakan ba serak phangadra madi phangloidra haibi wafam adu di all manipur football association amphana lepkani hairi chathari football tournament asugi kasi aroi basana ki ba Liktana Neroka FC Sangapam na Sugunu FC ba Panjal Bani amada mai ba pipangam ke tem tara na group ani tona sathai doktana sathari ba football lega sudah lamba tawnari ayeng sanagada ba football asugi final da ASU Fellas Compound amasung Neroka FC Sangapam ani na lamba tawnaragani Unbest level under 13 boys Pidonu Cup the RFA top Sipai Amadi KYFA querying in semi final samangam clay Pundobom Youth Physical Club Pundobom the Sinders Club Sana Bong the Sana football tournament as a quarter final match under the RFA top Sipai YWC Malo Panzal Amasina the mighty Piramaka tournament as a semi final samangam K Saturday football tournament against Sana Kipani super quarter final at the KYFA querying Amadi Sector FC and in a mask Pipa Matam the Panzalamatak Sanabang Amdana Mass at the throat, or kicks from penalty marks. Massatu Yaka Pogi Labak Sanging Nevada, KYF equating in a sector FC Panzal Angam, the Mighty Piramnaga, tournament semi final Sanki, Tim Transition Sarukiadran Satariba football tournament Hing Makata quarter final mass ani Sanaragani. First Morangton Zodis Chandra Memorial Invitation Football Tournament 2020 ngasi sana ka match RYC Ramzai Jangna LSYC Lal Panibo Mapan Sinada Yamna Laksana Waki Fikre Tournament asi All Ziribam Sports Association Asin Ziribam Higher Secondary School Playground da Satakibani Haying Sunrise Club Amadi UZB Markulin Sanargani Rebeda Bulletin Alliance Manamianda Tamseri. Inner line Parmister Samsana Hanbada, Labnamasi Civil Society Sing Yawi, and the Minister Nonton of Birha, Civil Society Yausin Malala, and Satria Haina. So many minutes, Amaga second, if we custom Satak Manipur less than the Assembly, the Constitution 126th Amendment Bill 2019 Ayala. So, Kosem na lobo sa ESC Class 12 examination lalo February tara mariki March kulong bay pawba tunga tunga examination center sa mag amada mahirap lesson kung kaya bala. Sarap yata pangkulang ni Hen Lau.